Vrlo kratko, da, čitajte kolumnu u svakom slučaju. I Original magazin je, ne radim samo promociju, ali zaista ljudi koji rade zajedno sa Jelenom u fondaciji i u Originalu, koji je jedan od projekata fondacije. Ja sam izuzetno ponosan jer čitam bukvalno svaki članak, svaku stranicu sa Jelenom kada se stvara, u procesu stvaranja svakog novog broja. Tako da mi to delimo, zajedno čitamo i eto, ovo je prvi put da, koje je ovo izdanje, Ljubovi? Da prvi put da sam i ja direktno učestvovao, tako da kažem, da dajem svoju kolumnu, tako da mi je jako drago zbog toga. Ali Jim Laird je, recimo, na naslovnoj strani ovog Originala. On je jedan od najpoznatijih psihologa na svetu. Ja sam sa njim radio, kao i Jelena, pre nekoliko godina. Mi smo i dan danas u kontaktu sa njim i kada osetimo da, ono što se kaže, udarimo glavom u zid, da li profesionalno, privatno, on je jedna od osoba na koju možemo se oslonimo i kojoj se obratimo. Čovjek koji ima 74 godine i igra tenis kao da ima 25 i radio je sa Agassijem, sa Šarapovom, sa Samprasom, sa mnogo brojeva jedan u tenisu i radio je i dan danas radi sa Johnson kompanijom i Fortune 500 kompanijama, CEO, ima svoj centar, Human Performance Institute na Floridi, apsolutno briljantan čovjek i ako ćemo već pričati otvoreno, on je u jednoj fazi našeg odnosa, kada smo imali malu krizu, nama dosta pomogao kako da se izvučemo iz te krize po nekoliko godina. Ekskluziva za neki... Da, čisto ja ovdje sam dakle, da se vratim, pošto imamo i proslavu mojih roditelja, oni danas slave 30 godina braka. Srebrna godina, ti se? 30 je... A 25 je srebrna, a 50 je zlatna.